Impal East ki Yumnam Palauda slab convert Shabada Niom Kaina Sahanba PWD ki EE Amazon contractor Atuba Matam the Chairak PU Haiduna PDCC na Pangai Bazada Lambi Sinduna Kongjang Samsin Kwe. Maira Paibi ki Iho Sagat Pada Achoba Thaudang Lauram B Laikhitrabi Ima Hijam Kombi Gitaraga Tarulak Shuba Ningsing Thauram Poire Lemeron Maira Paibi Apunba Manipur na Sinduna Lamhel Sanaka Hilda Pangtokre. Amasu coronavirus ke horokpam oiriba China ki Hubei province ki Indian National Chahum ka kungamari purakiba Air India ki flight ngasi ayuk Delhi da thulakre. Mayam bukurumzari adom na yengbiriba si Impact News ni ay momoka salam na hauzipungza si fawpagi maruiba pausing miyam da pizari. Impal East ki Yumnam Palauda slab convert Shabada Niom Kaina Sahan ki Haina Maral Siraduna PWD Department ki Executive Engineer Amasung Contractor Athuba Matamda Lengak na Matik Chaba Chairak PU Haiduna PDCC Amasung Miyam Punna Pangai Bajarda Lambi Thingduna Kongjang Sangsin Kre Kongjang Sangsin Kiba Singna Pangai Bajar Fauduna Lakiba Gari Macha Achauba Amata Chathan Kide Kongjang Aduda Saruk Yakiba Peace and Development Coordinating Committee PDCC ki General Secretary Thaudam Hemjitna Mamang Chahida convert asi sabagi matangda miyam gi numita Chief Minister ga unaduna wakat padagi Chief Minister ne niyom chumna thabak taunaba Chief Engineer da haiki basu laikre chahi asi gi January taraga nipanda Impal East ki Executive Engineer na convert asibu test tauni haiduna che tharaklaba matung mamang thagi taraga mapanda convert asi test tauki test tauraba matung Executive Engineer na test asigi report Chief Engineer da Thaduna result lakpada numit taret ni changani hairam laga tangkunda Executive Engineer masayawna convert asibu haijinduna thamlamki asigumba miyam da namthak tauriba Executive Engineer amasung contractor bu lengak na chairak pidragadi miyam ga loinana akanba khongjang sangsilagani haiki Impal East ki Prakash ka department ki chief engineer ka amadi contractor ka loktunaraga asugum laba nungthil pobopta huranduna koi thong se haijin gibani asugum laba haijal liba thong se asibu haijin bada chenariba chief engineer PWD amadi Impal East ki S Prakash amadi contractor hariba singsing matakda government na atuba matamda action lokhatpi PDCC na puthok charaba nungthil pobopta hurale khangaba proof mayam ama piraba asugum laba loktunaba chief engineer tembagi mathakta loinana huralona asida chauna mateng pangiba akhoi contractor hariba ahum machigi matakta government atuba matamda action lokhataba taragade akhoi PDCC na lebang miyam ga pullaga ahenba akanba khongjang changchin jagani habase ai medai thong thamjar Maira Paibi ki Iho Sagat Pada Achoba Thaudang Laurambi Laikhidrabi Ima Kombi Gumbi Luchingbi Kayana Apspa ke Marumda Indian Army na Chathakiba Miot Mainai Thengna Kibana Lamdam Asigi Mamal Yamlaba Thawai Kaya Kanba Ngamhaubani Haina Amukogi President PS Nando Luwangna Phongdokre Poirei Leimarol Maira Paibi Apunba Manipur na Sinduna Lampel Sana Kaithel da Pangthokiba Laikhidrabi Ima Hijam Kombi ki Taraga Taruk Shuba Ningsing Thauramda Wafamasi Nando Luwangna Phongdokibani Nando Luwang na makatara duna hai haukiba chahi kharagi mamangda lalhauba thingnabagi mingda Indian Army na lamdam asigi miyamda chathagiba miot minaibu matam adugi ima kombi gumbi Maira Paibi singna chap chana thingnakibani matam adugi miyamna laikai khudingda thokpa wathokaya wayel sangda wakatpagi mahutta Maira Paibi da thazaba thamduna wayel wathau Pauba Tauhalami, Adubu Ngasidi, politics Tauriba, Mue Shingna, Maike Kayatagi, Singsep Tazinduna, Maira Paibigi, Asing Mamasak Tihle, Adugi Matakta, Leibaki Achauba, Taudok, Watok Natana, Maira Paibigi, Chaba Tauna, Utokpa Udre, Luina Maira Paibi Singbu, Bot Lebliba, Mirep Amati, Senzau Paiba Singi, Awaba Taraklaba Matamda, Ngak Senanaba, Labor Oina, Uhan Bagum, Taure, Asigumba Tawong, Asidagi, Laptok Tuna, Maira Paibigi, Matau, Chana, Tauna Bagi Dama, politics, Tauriba Stingdagi, Laptok Pat Tangai Fadi Haki, Ningsing Tauram Aduda, Nubi Kunai, Bukul Makongi, President Ima, Wairokpam Mangol Poirei Leimarol Maira Paibi Apunba Manipur ki President Ima Longjam Mam Chaubi amasung Maira Paibi Welfare Association Kanglai Pak ki President R Rangshonga Koirengshu Sarukyaki
लमदम से चथरीबा अपस्पा की मरुमदा थिबा मियोट मिनै मैम से मसिदा मरुइबा लुचिंगबी मैरा पाइबी खरना माइपुनरग याम फजन थेंगनबदगी अखोई लमदम सिगी थवाई क्या कनबिरेमे अदुबु ngasidi मैरा पाइबी सिंगी फजर मसक सिंग असिदा राजनीति तौरिबा ग्याना नाकन नाकनदगी खुद थाजलपदगी ngasi मैरा पाइबी सिंग मसकदम सिंग अदुदा मरिंग मरांग बखरदी ओहेल्ले अदुना ngasi मैरा पाइबी सिंग अखोई थांगदब खोंथांग याम लुबा पोरमंग वरे मसी तसेंगना अखोई मियामना मसी खंगबम चंगी मैरा पाइबी चेक्सनबम चंगी अदुगा राजनीति तौबिरिबा कांबुसिंगसु सुंबा मैरा पाइबीबा तसेंगबा मसी याम फजबा इंस्टीट्यूशन नमनेबा मसी कोई चंखन बिरोदमने हाइबा फम जाय मैं अहाम थमजनी अदुगा ngasidi मैरा पाइबी सिंगना तौगदब थबकसे करिनो हाइबसी मयक सेंगक्त्रबा हौजिकदी मैरा पाइबी सिंगना तौगदब थबकसी मांगा तारिबा करिनो हाइबसी मयक सिंग सेंगदब खर लेरे लेबाकी मतम मतम ओरेबा थौदो वाथोक सिंग अदु माइपुनब नतना मैरा पाइबीना तंग ताना तौगदब थबक हाइबदो मसी नार्कोटिक सेल इम्फाल ईस्ट की टीम अमना ngarang इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान बा मफमदगी मियोय अनि ड्रग कोनना फारे ngarang नुंगथिल पुंग मरी ग मिनिट यांखैरोम चटपा मतमदा ओसी नार्कोटिक सेल इम्फाल ईस्ट न इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन दा पाउ पिरकपदगी नार्कोटिक सेल की टीम अमना उरुप मयाई लेकाइदगी मोहम्मद अब्दुल वसीर चही कुनग तरेट अपोकपा मोहम्मद इसाउद्दीन दगी हीरोइन पाउडर ग्राम तरागा माथोइगा कोनना मसागी मयुमदगी फागतपंगम की हाइरी तुंगदा ngarang नुमिदांग पुंग निपान लोम ताबा मतमदा नार्कोटिक सेल इम्फाल ईस्ट अमदी काइरंग खुमिदो खाबैशोई की एंटी ड्रग जॉइंट कमिटी की अपुनबा टीम अमना खुमिदो कारोंग थोंगदगी मोहम्मद अमू एलियस अब्दुल्ला चही निफु अपोकपा लेखिद्रबा मोहम्मद वहीद कौबा मियोय अमसु हीरोइन पाउडर ग्राम मंगागा कोनना सजीवा जेल मनाक्ता लैबा इशी लौकोनदगी फागतपंगम की हाइरी फारबा मियोय अनिमक मखाताबा लीगल एक्शन की दमक मागी पुलिस स्टेशन सिंगदा सिनखरे हाइरी मतंग स्वाइस द ब्रेक हम लौजगे ब्रेक की मतुंगदा कोरोना वायरस की हौरकफम ओइखिबा चाइना की हुवई प्रोविंस तगी इंडियन नेशनल चहुमगा कुनगा मरी पुरखिबा एयर इंडिया की फ्लाइट अदुंगसी अयुक दिल्ली दा थुंगलखिबा की पाव अमदी मणिपुर अमसों मालेम की तोंगान तोंगान बे ई पाव सिंग पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पु मीटिंग तादुना लेबियु मैम अमुका न तराम ओक्चरी बुलेटिन असिगे मखाताबा पाव मियाम द पिजरी कोरोना वायरस के हौरकफम ओइरिबा चाइना की हुवई प्रोविंस तगी इंडियन नेशनल चहुमगा कुनगा मरी पुरखिबा इंडिया एयर इंडिया की फ्लाइट अदुंगसी अयुक दिल्ली दा थुंगलखरे फ्लाइट अदुदा तोंगलखिबा इंडिया मचा अयाम्बना माहिरुसिंग ओइरी पनबयाबदी वुहान तमना पाइखिबा एयर इंडिया की फ्लाइट जंबो 747 अदुदा डॉक्टर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट अमदी पैरामेडिकल स्टाफ की टीम अमसु यावखिबनी फ्लाइट अदुदा तोंगलखिबा पैसेंजर सिंग अदु हंदकता सेमगतखिबा क्वारंटाइन सेंटर 2 हाइबदी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस ना मैनेज तौबा मैनेजर दना नुपा पैसेंजर सिंह थमगनी हाइरी अमदी आईटीबीपी न मैनेज तौबा चावला कैंपतना नुपी पैसेंजर सिंह अदु नुमित तरागा मरीनी थमगनी हाइरी पैसेंजर सिंह अदुगी मनुंगदा करिगुंबा नोवल कोरोना वायरस नाबा यावरमलबदी मखा ताबा लायेंगनबगी दमक डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल दा थमगनी लोइनना लैना असिना साथीना सोखलबा पेशेंट सिंह की दमक दिल्ली की सफदुर्जंग हॉस्पिटल दा फमुंग यांखै खाक्तुना थमख्रे हाइरी उत्तर प्रदेश की लखनऊ दा हयेंगदगी हौरगा चत्थगदौरिबा डिफेंस एक्सपो 2020 दा मालेम की लैबाग निफुरोम की डिफेंस मिनिस्टर सिंगना सरुक यागदौरी अफ्रीकन लैबाग तरागा मरी की डिफेंस मिनिस्टर सिंह की मनुंगदा चेक रिपब्लिक मैक्सिको साउथ कोरिया यूनाइटेड अरब इमिरेट्सु सरुक यारी न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार हाई डिफेंस एक्सपो 2020 असिगी मनुंग चन्ना अहानबो ओइना इंडिया अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव पांगथोकनी डिफेंस एक्सपो 2020 असिदा सरुक यानबगी दमा हौजिक फावदा कंपनी लिसिंग अमना रजिस्टर तौरकले हारी लोइनने एक्सपो असिगी मनुंग चन्ना CII PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया याउना इंडस्ट्री चैम्बर सिंगना सिंदुना टेक्निकल अमदी बिजनेस सेमिनार कया अमसु पांगथोकनबा थौरांग तौरी हाइरी हौजिक सथरिबा हीरो आई लीग की लीग मैच आइजोल FC अमदी रियल काश्मीर अनिना हौजिक लंबा तौनरी
Hairiba match asi hojik ngahaki mamang pung ani taba matamda Aizol gi Rajiv Gandhi Stadium da sanaba hokibani nakalamarom Legacy gi ngasi sanagadaba ani shuba league match tana East Bengal amadi Indian Arrows ani nalamba theinaragani hairiba match asi ngasi numidang wairam pung manga taba matamda West Bengal gi Kalyani Stadium da sanagani Legacy gi ngarang sanakiba league match da Mohan Bagan na Chennai City bu Panjil ahum anida maitiba pikre Tamil Nadu gi Nehru Stadium da sanakiba match aduda Mohan Bagan gi Panjil adu Baba Dwarana match ki kungan nipan amasung nifuga mapan suba minute amati Farhan Goziana match ki kungan nipan suba minute chankibani aduga Chennai City ki Panjil aduna Vijay Nagapan amati Jasnu Balakrishnan anina match ki humpuga manga amati humpudra suba minute chankibani Hojik chathariba Indian Super League ISL 2019-20 da ngasi Kerala Blaster amadi Chennai FC ani na lamba thengnaragani hairiba match asi ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda Kerala gi Jawaharlal Nehru Stadium da sanagani Legacy gi ngarang sanakiba match da Mumbai City na North East United pu Panjil amasino da maithiba pikre Mumbai gi Mumbai Football Arena da sanakiba league match aduda Mumbai gi mai pahan bagi amatangairaba Panjil adu Diego Carlos na match ki nifuga mari shuba matamda chankibani Areba the bulletin asigi headlines amwana miyam da thamjage Imphal East ki Yumnam Palau da slab convert chabda niyom kaina sahanba PWD ki EE amasung contractor athuba matamda chairak piu haiduna PDCC na pangai bazar da lambi tunduna khongjang tangsinkre Maira Paibi gi ihau sagatpada achauba thaudang laurambi leikhidраbi ima hijam kombi ki taraga taruglak suba ningsing thauram poirei leimaron Maira Paibi apunba Manipur na sinduna lampel sana kaithel da pangthokre amasung coronavirus ki haurakpam oiriba China gi Hubei province tagi Indian national chahumga kunga mari purakiba Air India gi flight ngasi ayuk Delhi da thunglakre